Gledaj sad. Snimi na kraju. Ne mrdaj. Odlično kako si imaš, samo ne mrdaj ruku. Sad će zaplačiti. Snimi se. Suze u očima srpskog šampiona, suze radosnice Dušana Duce Borkovića, biće sada Snimi se. u istoriji srpskog automobilizma i srpskog sporta pobednički pekar donosi u Srbiju najvredniji pekar u njegovoj karijeri, a nadamo se da će još vredniji podeći na kraju sezone i da će biti bar među prva 3 najbolja vozača, a evo kako sada vozi, nadamo se i očekujemo da će biti Biće dug snimak. Dobro, ajde.